Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba starving jo flangpen pada akasit, ugertong nakaseng HSPDP na Mausan Ram constituency, ulalit bantap kerteng yalade banta ka arpu pratarik yala lingkot arja arpusan, hakmat returning officer hadisi office. Habakren syakilat patai kubor ulaong, baladaki patba ki penjob yu hakani ke election MDC, kathong jong u kalong banpet ya ki arpu pratarik ki hima, ki bompat don yala ki jong ki an, bagi de bandon no, baken thop ru ya ka Mausan Ram CM-ship, namar haba omdan ki an hapo ki hima, karukam sensyar hapo ki hima kamlong ke babit babiang. Shu ula penpau ke jing bom sengohun, halor ke jing pentri kam ya ke Khasi Hills Autonomous District Council Social Custom of Lineage Act syajak khandai spa khandai punyau, bala penen kam ya ke kentin register ke bala miru ke jing persya na ke seng UDP bat ke HSPDP, Henry ke NPP ha ke jing trelang bat ke Kongres kila pas ya ke ni ke bil. Kumta ulaong balada ke HSPDP kawan hagabor hapo District Council kathong kalong ban pen kalai ke nikaan namar bay ki kur ki jat amdai ban register Henry ki di ban pen itho hapo District Council ulaong baka kur kamdei ke khando kamdei ke company ni ke society bahap ban register. Being nominated as a candidate to file the seat in the 12th Mausan Ram District Council constituency, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Hoy pila bandong ba ngalayale ke election bat ka MDC diga sin ke benengkong ngakwa pensyai ba ke MDC election kadai ke bakia hadu kata-kata nomor ba kadai ya kariti ke dustur ke ba ngihab ban bot marga lembaga diskonsil ipenek ipen bahaya eki ban penek ya ke ba ulong syua man syua labu banyada lada kidon gino bor bana syabar bawan ban penput ya ke bang ngidon ban penbah lada don kamat penbah kat kum ke jingkola jong bor kata kedega thong ba kapati HSP kayang skam nadu balaseng ya ka haus nam khat khnai spa andu kopra ban nginang penek pensa ya ka yakini tilaitli kentin pira hadu kene gisngi terka thong i jonga perga jumut ke jonga benele election MDC kalong ban pej ba ki it ki hima ki badon hapo ke HDC tide bandon no ya lagi jong ki ain mar ngitip bangi don san pesawat ligi hima na kine arpo artli kala don ya lagi jong ki ain sautli ki badang dep menta ki ban le chaulat ban yo ya ki menjur bat arpo pratli de ki hima ki badang sa berhapo Mausan Ram constituency kakadar Mausan Ram constituency kidon rutli hima kibampat don yala jongga an kanong shluj leadership kasinai leadership kasnei leadership ka Mausan Ram imship bat kamalai somat imship ta ka benta ka jonga aku MDC anda pajba la penjab nga kalau man penti kena panpej ban yatren kan kat hima bakine hima kibampat don yala ki jong ki an ki de bandon no mar habom don ki an hapo hima karkom sensyar karkom penyaj kamlong ga bibit ke babiang kumta ka diga banta juga diskonsil berkadai ga banta juga MDC ban simkhia ban yarap ki hima ban pej bagi de bandon no ya lagi jong ki an kata ka diga thong ke bang adon e Ahmad lada pandang la job kum MDC election ga don la ga jong hi haning de ban ya syai ka ML election ka de la ga jong banta hakem election ya keren ya kirkom trikam katkum ke state list berkadang ke concurrence kat ba hapo diskonsil ngi trikam hapo ke schedule ban kibenta ki baka diskonsil de banle kadon haga part 3 lana ke section 3 jongga schedule hang to la tho chai ki kam jongga kamram jongem disi ke bagi de banle namta banyada ikriti dustur banyada khndo ka siap banyada ya ke ba nging ladon bat bantu kam ru ban penbah ladon kam ban penbah dengan skua ban kersyahin ya kendiat hi hakane ka amendment ke baga diskonsil ka leo da ka Khasi Hills Autonomous District Council
ketika Kasil Autonomous Council Social Custom Obligation Act Amendment Act Ar-Hajar Ar-Pulai. Hakane ka amendment sutunat bala itu ya kikur kijaj kat kum ga ai. Henrei ka basusi kalong bala pendon kam ya ke kentin register. Da fikir mau hapor batuan rai kene ai hapor diskonsil ya kene ka bil hapor diskonsil. Na kalian jong ka UDP bar ka HSPDP kala persyajuri na kentin registration. Henrei ka isi ke belaya lam. Da ke NPP belaya don lang bar ka kongres kala pas ya kene. Namar ki don ka jumpai. Dan na kalian juga HSP ka krensyai. Ba onda ngila job ya kene ka election MDC nginonra ka jipen kala. Manadu ka to porhi na kalian jong ka HSP kala krensyai ba omde ban register di kikur. Ada yang ngidon kam ban lej ban penitu pa di kikur hapo diskonsil. Kenang ba diskonsil kan tip kanok teli kikur kijaj kidon hapo upur usam jong ka. Nomor kumba kalau mentang ngimyo e jeng ken ba biang. Poin sutunan ba ngide ban penitu ya ki kur kijaj hapo diskonsil ban tip. Kata kadai ke benta ke ba undang ala job si nganuan ra ka men. Hoi kirul ki an kidon, rega don perkalat panuan ra ji perkala. Mari ki kur himla ban register. Ladangi register ki kur kamut ka kur kamde ka khendau. Ka kur kamde ka company. Ka kur kamde ka society. Abangi register kamut ni pendam ya lade hakmat jongno. Ya ka kur dalilai umla ban register.